Za njedzeľový televizijný magazín plánujeme zvid z otverania výstavy umetnici Natalii Ribovič, kotra toho týždňa otvorena u avstrijskej ambasady u Beogradze a bude tirovac po 17. maj. U prilohu z poljoprivredi bude slova o jarnjej šatvi u Srime i Bački. U magazinu uvidíte, na jaký spôsob še organi vlasti opštini Verbas probujú vyborit so zdivima deponijami. Pririhtame i prilog o zakončenju 46. dramskого memorijala Petra Rizniča Đalji, a tiž i drugi aktualnosti iz našej zajednici. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodin.